Transplantacija glave postaja pravi hit estetske kirurgije. Za presaditev se odloča vse več bogatih ljudi po vsem svetu. Čeprav gre za dokaj tvegan kirurški poseg, doslej ni bilo malo primerov, ko so mlada telesa darovalcev zavrnila pacientovo glavo, operacija vseeno stane vrtoglavih 10 milijonov evrov. Kot vse kaže, si bo glavo zamenjal tudi prvi Slovenec. Gre za priznanega primorskega odvetnika Francija Matoza. Za razliko od vseh ostalih se je Matos odločil za radikalnejšo pot. On bo dobesedno zamenjal glavo, s tem utegne postati prvi zemljan s povsem novo glavo. Problem je, da moja glava dejansko raste. V zadnjih 10 letih se je obseg povečal za skoraj 30%, pa sem poskusil vse od botoksa do diamantnega pilinga, pa ni nič pomagalo. No, po eni strani mi je seveda žal moje sedanje glave, si sem vanjo v vseh teh letih veliko vložil, dejstvo pa je, da rabim novo glavo, takšno, ki se bo optimalno prilegala na moje izklesano telo. Matos naj bi kirurški poseg opravil že prihodnji mesec, in sicer v Torinu, na kliniki priznanega italijanskega kirurga dr. Sergia Canavera. Tam je zdaj naš primorski dopisnik Gašper Mišič. Lep pozdrav iz Italije, čao! Kolega Mišič, kakšne so možnosti, da operacija v celoti uspe? Doktor Canavero pravi, da so možnosti 50-50. Kirurški poseg naj bi trajal kakšnih 20 ur, sodelovalo bo 10 najboljših nevrokirurgov iz vsega sveta. A je res, da se je Matos uspel dogovoriti za bistveno nižjo ceno, kot je običajna za tako operacijo? Cena te transplantacije je promocijska. Stane samo 2 milijona evrov, ker bo Franci Matos dejansko prvi zemljan, ki bo zamenjal svojo glavo. No, poglejmo, kaj je povedal dr. Canavero. Di solito, per i trapianti, cerchiamo corpi di donatori sani, ma cerebralmente morti. Nel caso del signor Matos, cerchiamo una testa viva, che deve essere bella e giovanile e soprattutto che combaci esattamente con il suo corpo. Il processo è simile a quello del trapianto classico. Comunque, al paziente e al donatore separiamo la testa dalla colonna vertebrale con un taglio preciso. Con polietilenglicole la testa del donatore sulla colonna vertebrale del paziente. Poi cuciamo i muscoli, le vene e i nervi e mettiamo il paziente in coma per 6 mesi. Così la testa e il corpo possono unirsi e guarire. Kolega Mišič, ali so na kliniki že pridobili darovalčevo glavo? Nimajo samo ene, ampak dve. Franci se ne more odločiti, katera mu je bolj všeč, zato prosi vse gledalce, da mu pomagajo izbrati lepšo glavo. Cena SMS-a je 2 evra, ves zbrani denar pa bo šel za stroške operacije. Kakšen je plan B v primeru, da Matozovo telo zavrne darovalčevo glavo? Odvetnik Matos in nevrokirurg Canavero sta sestavila posebno pogodbo, po kateri se v primeru neuspešne operacije stvari povrnejo v prvotno stanje, s tem, da je Canavero dolžan plačati še 1 milijon evrov odškodnine. Toliko iz Torina. Torej, na nek način tvegata oba. Hvala, Gašper. Kaj pa ti, si kaj razmišljal, da bi zamenjal to svojo ogromno butaro? To ne, edino ušesa bi mi lahko malo popravili. Glavno, da dobro slišiš.